Twongere tubaha ikaze nshuti bakunzi bani Bisanzwe TV aho muri hirya no hino abari mu majyaruguru, amajyepfo, iburengerazuba, iburasirazuba ndetse n'umujyi wa Kigali. Reka tubaha ikaze namwe muri diaspora mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi. Iyi ni Bisanzwe TV nko natangiye mbikubwira, ngiye di Frank Mario Sebudandi. Inkuru mwuzaniye ni inkuru navuga yuko ari inkuru y'akababaro. Nyuma yaho icyorezo cya coronavirusi cyadutse ku isi, abahanga n'abashakashatsi hirya no hino ntibasinziraga batangiye gushakisha nibura niba haboneka umuti cyangwa se urukingo rw'icyorezo cya COVID-19. Uko bashakishaga byasaga nkaho ari amarushanwa mu bihugu bitandukanye. Igihugu iki niki wasangaga abashakashatsi batasinzira kugira ngo barebe ko batanga abandi kubona urukingo rwa COVID-19. Ibi ngibi bigasa nkaho ari amarushanwa mu bintu bijyanye n'ubucuruzi, kubera yuko igihugu cyaravugaga kiti turamutse dutanze iki niki tukabona urukingo mbere y'igihugu runaka, ibi ngibi bizaduha amahirwe yo kubona abakiriya benshi bazabasha gufata urukingo, ubundi igihugu kikinjiza. Gusa muri uko gushakisha inkingo hagiye haza ibyo twakwita nk'inzaduka. Abantu benshi batangiye bazamukira aho ngaho bayobya abandi, bituma abantu bagenda batanga inkuru z'ibinyoma hirya no hino ku isi, bayobya benshi. Yewe na mbere hatoya urukingo rutaraza wasangaga n'amakuru yatangaga kuri COVID-19 harimo amakuru y'ibinyoma, bitwaje icyo cyorezo cyari cyazengereje isi ndetse n'ubwoba abantu bari bafite, bituma rero abantu bayoboka amakuru atandukanye buri munsi uko bwije nuko bukeye. Kuri ubu noneho inkuru tubazaniye ni inkuru ijyanye n'urukingo rw'imbwa rwatewe abantu babeshwa yuko ari urukingo rwa COVID-19. Ibi nibyo tugiye kugarukaho mu nkuru yacu mu buryo butarambiranye mu kanya gatoya. Nyuma y'iyo nanga kanda subscribe unakande ku kimenyetso cy'inzogera kugira ngo utazajya ucikwa n'ibyo tugutegurira umunsi ku wundi. Ikindi kandi wasangiza abandi iyi nkuru ndetse ukadusigira n'ibitekerezo byawe ahanditse comment ahagana hepfo. Mbibutse ko ari ni Bisanzwe TV, nge ndi Frank Mario Sebudandi, ni mukanya. Nkuko natangiye mbikubwira, iyi nkuru yacu igiye kugaruka ku bantu bakingiwe cyangwa se batewe urukingo rw'imbwa babeshwa yuko ari urukingo rwa COVID-19. Iperereza ryatangiye ku baganga b'amatungo babeshya abaturage ko bagiye kubatera urukingo rwa COVID-19, bakisanga bahawe urugenewe za nyarubwana. Byabereye mu gihugu cya Chili giherereye muri Amerika y'Amajyepfo. Kuri iki cyumweru inzego z'ubuzima muri Chili zatangije iperereza ku baganga b'amatungo babiri bivugwa ko batanze inkingo z'imbwa ku bantu 75 bababwira ko ari za COVID-19. Muri Nzeri nibwo abo mu nzego z'ubuzima basuye ibitaro by'amatungo basanga abakozi bahakora nta dupfukamunwa bambaye. Babajijwe impamvu bavuga ko bamaze gufata urukingo rwa mbere rwa COVID-19 kandi inkingo nyazo zari zitaragera muri Chili. Ubushakashatsi bwerekanye ko uyu muganga w'amatungo yateye abantu 75 barimo abakora mu buzima no mu bucuruzi. Urukingo rwagenewe imbwa. Inzobere mu buzima zatangaje ko abatewe uru rukingo bazagira ibibazo by'ubuzima. Chili kugeza ubu imaze gutanga urukingo rwa mbere rwa COVID-19 ku bantu bagera ku basaga miliyoni 7 mu baturage miliyoni 15 bateganyijwe kuruhabwa. Muri iki gihugu hamaze kugaragara ubwandu bwa COVID-19 busaga miliyoni 1, ikaba imaze guhitana abasaga 25,000. Iyi ni inkuru yababaje abantu benshi cyane nyuma yo kumva ayo makuru, ndetse byateye ubwoba bikomeye cyane abo bantu bahawe izo nkingo ndetse n'imiryango yabo. Haribazwa ikibazo, ese bizagenda gute nyuma yo gufata inkingo z'imbwa? Ese aba bantu bazabaho? Nicyo kibazo abantu benshi barimo gukomeza kwibaza. Noneho ikindi kibazo gikomeye cyane, haribazwa ese ubundi uyu nguyu wabikoze yaragamije iki? Yashaka kugera kuki? Nibyo iperereza rikomeje kugira ngo hamenyekanye ukuri cyangwa se amakuru y'imvaho kubijyanye n'iby'uyu mugabo wateye abantu 75 bose urukingo rwagenewe za nyarubwana, agatera abantu ababeshya yuko ari urukingo rwa COVID-19. Iyi ni Bisanzwe TV, kanda subscribe unakande ku kimenyetso cy'inzogera kugira ngo utazajya ucikwa n'ibyo ni Bisanzwe TV ikugezaho umunsi ku wundi. Intego yacu ni ukubazanira inkuru zidasanzwe. Naho ubutaha, Imana ibarinde.